slogan lo mengenai itu kan takut teknik deh. Joy bo, joy macam apa? Joy gede. Hypo, APSLC hypo. Joy gede. Angke nehan pun untuk hang karang deh. Hypo, APSLC. Asyik lah. One wepo, APSLC handbrake one wepo. Highway po, jaya ka thar highway po. ASEAN ko na mo ida lang. Highway po, jaya ka thar highway po. One way po, handbrake and thin one way po. Jauh. Das jauh no. Ini tu asimelo lagi. Apa yang itu nak APSLC orang kacinggung. Laki itu kacinggung jong kali. Ini tu APSLC orang kacinggung. Ini tu hemmethan kacikimi thane tu kacinggung kali. APSLC orang tu kacinggung. Laki death ilong le ilang kacirai thane tu kacinggung. Lasi itu dah kadu kowe thane dibikit hi. Kadu kowe officer pu tunggang pame. Ladake aning cirot put pensi kewan lo, lake ametkan jong apan kali, rat itu driver satu kereng nanti, rank nanti, itu asumar tuhan, itu kita mesen nanti, kacau lihat itu nanti, kiju nagang mesen nanti, itu kan orang lihat telang kacerai pansi, itu dah kacetong. Kali mana deh? Kasih, ini tu tuhan menana, alat cari asal itu tuhan. Anono nanti jo kan borilo. Pini hejo, ini tu nadang meeting cengce ko kame. ESDC, alo imut bahayni itu. Japang room jom si press conference anglo. Press conference ke hangalam pheban kupilma. Labang so JI katha lape APSLC songjatu. Mukoilun tampi border alam mate border alam amen empen halada karar kumuthan political ali kacung MGF khan sada president lo Daniel Terong apen kumane atu malang itu cekang rong silaman solam khan la sinili tum pini baklar itu Daniel Terong yang likame council lo elected members itu tentang lapen pini APSLC itu ile to masa jaya ka par cenglo APSLC sonja tuma tume pini ari tane tu council om dudun dete kana kisname bordar om kisung rar kisung loke nitum dake merci lokum gat ke itu ceca hone kisung era tane tu homri da meki lapen kupisi ada bordar alam ke dokoma lakin itu arjidami kusi Meghalaya tenno khasi panaratum khan hekser sonjatum khasi wanglo lapen khasi panar aromasa banging koisuse garbia aromasa banging koisuse pat aningar lolang kupi mahaladan tu paning jelo itu sosial media lo mapaklang lo apa tu itu hadak kilo bangke khasi panar tu lo tay nur bahani ke chokche tundo garbia tu lo tay nur bahani ke chokche tundo la inur bahani ke chokche jokse ala hem mega cegai lapen areng ke cetasu asai la ada ke klen la itu cini dah lagade la sila ka cini sia pasti ile tu masar jaga thapen bangke halada jap itu hanan jap onsi itu meeting do dang peace ke banjia pat confident building ke banjia pat khasi pana lapen garbi kosom se nikacing sampen aphan nikan suri ni ke toma phan sa kosom se ke dorima labang so size itu ke trenda sida piniani ile tum theglon lo garbi ang lo mas council pe all party tum hat meeting hano hatifu arboretum lo halabang so meeting lo APSLC sonja itu sa jay katha thame arjidun lo je give and take ajoinesi labang so kache chok kache thengala dake do hemni ke chikaya ka alai
dak ko itu masar jaga tar ni dulu kaning je tu pen tuliran rom hang ke hai ala na thakulo ji pen tek la ke thang ta awe kusala ni kaning je tu to awe te mesen lo sina awe kusitu hala puhin bijul sajarika border alam kacing wa ya komiti bangke padoko lapen hala banso komiti lo bangke gar biang lo untuk mas council tu bangke hala dapat claim long si la banso ta komiti akan cedondo kolam si tangron la itu mana jong pru kali lama la jong pru kali nili tumpang meeting lo nan tharo ji bente polisi ke awe nan tharo tulian lo hang ni je tulo bijul sajarika komiti ka semua lo banso komiti lo ke tim karben lo karben lo mas council tu se kroidun kolam mana di jeda dan dikimen tek do lo kadi ke do joine si border lo ka chikur mar lo lo kadi de lasi khasiat tunta banar tunta darbi tunta be tribal hian ka che jok ka che the ahem me ka che kai ba ke ani ke han wek kali ani ha he sita me itu han nangka pacu bohong kan bo laban so dongo sana RSS itu dongo ada besi ini donga tribal dia tu pacu bohong pacu coba kunan ko pilihan dia tak kupli hos dia bihari tu me itu pacu coba deklo aju dulu lagi ni ha hojai ko boda orang nak jadi kalau dua aju dulu lagi ni aju dulu le akhir pada kan bongo sana uzin itu ngapa lagi nak baik terjadi dunia tu mahal tapi meeting lo ada nije laban so khasiat tu kaida gar dia tu mana persiksa di masa boliwe sida boli kalau boli tu dia sentimen gar dia tu mana tu henge boleh gar dia tu mana tu henge galio kalau dah pakai uji dia kalau election mana cepat aja ama bangga bangsa amri lalu gede lasi no labangso aborda tabe APSM se tumadak dahlo dambe hada tabe ka damlo ba ke lailo dunia ko hada ke ha ke to isi peace committee asemalo da peace committee pasendo lotak ke peace committee ke kerni dambe je job je thenge de danji kasih panah kami try ketemu la solat si thane gede hal to peace committee itu ke claim pange economic blockage gar dia rompen kasih rom kace le to warba indir clean ni se ta dum ke prailo buroda ke to warba se indir clean lo to te la de itu ni ke chin samdi kasih tu bene tu ni rendo lagi ke dunia kan ni ke hani kan dulang awalnya tu kali lasi kalau masuk peace committee ke dulang te lake monsa ke mati committee ke lo sejauh ke the la MP election dan te tik kan ke kami kasih ke sejauh ke pajujan dan nan sekian kau lasi la solo itu dah tu ada cedol ke itu cedol ke apa kasih kar ke tu banar tu kurni molam dam lo takde ini tu khom no pe aku takde ini tu doram de dam apa se tu teklong heli hu sam si tu gitu jom si itu ha kala so han takde itu kacilan selek tu takde khom no pe talaga khasi arijo lapan ke akun kirai pakai blend tu nongelo sida me itu mangkar dia ma khasi tu namanya cinghon bilo lapen itu pangalan itu tabe ani nang itu bino si hamilkan suri harok rehin yang kan tabe kalada khasiat itu kami itu pangalan itu konversi pokok dia kata agar dijo so pemandong lasi non kiran dia poro honi teman-teman bidolan piniani nagalena borda kangalan we sida pinitinggal dia poro nagalena borda lah macam halang tu ke dampe laki halang tu yang ke kedua itu lagi nanti lagi pilihan ini dia kalau dia tahu tu bagaimana kelas konsil itu disung
jai di dunia sontamelo, hamre na konstitusi, himlo itu kumbeskar bengkong ke, a konstitusi kami kiki naik loh tu, itu sini polo, lapan hamre na konstitusi himlo itu dake, tribal tu, mata inglo masuk ke om naik, a konstitusi loh itu sini polo, lasinon kita kia polo ho, MP election ho, itu besar jai kata harapan. हमरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तमे 100% वोट का दिया वो लोग के लॉ से वो पालन करते हैं जोंसी ये तो जो लगा सोसाइटी तो क्लेम पे हमरे रात जो लगा सोसाइटी अरे जो वन पे तो तके खावार के हम एलसीएसओ कॉन्स्टिट्यूंसी लापे हादा कुप्रिय कॉन्स्टिट्यूंसी लापे के 100% वोट के पालन के सुकून लासिले लिखे दिखाता हमरे नगर को मैंने तुमला बंसो एपीएसएलसी अपन जापों के बच्चे अपन अपन तुम चिरा तुमरे को लिंक के पहुंच पामेलो लासिनोन के बच्चे को वो पे ने तुम चिठालो बोर्डर वाला के तुम बाजू चलो लबंसो तो बाजू के लगे एपीएसएलसी तो क्लेम रो वो समसी इन्नो मस्तो तुम बच्चे बहुत पावे के जमा जो पानी हमें एपीएसएलसी तुम साइलो मैंने तुम चिरा मौसम के बाद बैठे रहते हैं आखिर में तुम चीनी लो जोंसी के दमते ना करो कसो एपीएसएलसी तुम रेलिए लो पुलिस तुम अट्रा के तुम हमें चीने को हमरे ना कॉन्स्टिट्यूंसी लो रेली का बजुरा नहीं इन्हें तुम फांदा किसी जेल में पड़ो dan poke pakai komola na tuh mah dah bangso konsisten lo rally video sih tuh jadi nak lo lah si hal bangso oke pulis army tak ikut APSLC otomatis dia lo nanti bel setiap pakai atrak pulis untuk sedang ini kalau dah bodar lo isu komande lah bombo senatum arno poke megi kaya jombu khasiat teman ke jombu gardi teman ke jombu lah ayo teman panen nesi ini kasih gardi teman sih kami kan dapat coba saya lah sini tuh APSLC ke kerja